ассалому алайкум дӯстон, бинандагон ва подписчикои муҳтарам. Мо ин ҳол дар шаҳри Кӯлоб қарор дорем. Дар Фирдавсӣ, дар маҳаллаи Навкан як сеҳуҷрага аст. Насиб боша мерам нишонтон метавонам. Таксиҳо ай ӯ тараф мераванд. Аз назди деҳқонбозор, яъне пайгирӣ кунем мебинем гӯра. Унаоҷа деҳқонбозор ай. Таксиҳош болотар дай. Ҳамин хонае ки мо аз нишонтон метавонам насиб боша аз наздик. Таксиҳо да болотарак ҳастай. Унамо таксиҳои Навкананд. Се сумда мераванд. Мерем оз амҷа мешинем. Ҷа каничкай. Дан амҷа меем мефурӯем ранги ма. Хона да у тарафай максимал бигирем 500 метр дуртаракай. Максимал бигирем агар. Ана дӯстони азиз, хонае ки аз хидди сентри шаҳри Кӯлоб тариф карда омадем, ана мин хонае бардро. Як рӯз пеш реклама карда будем, апамон ростига 300 000 нарх кард. Гуфтам барои подписчикои апаҷон и бениҳоят қимат ай. Мақсад биги арзонтарш ка. Ки подписчикои хафа мешаванд. Бибинед бардро. Хона аз як ҷиҳат дарохтаи мевадиҳандам дорад. Дидисен. Се тарафаш маҳкама, ҷойи дарвозаш мондагӣ, дай тараф ҷойи дарвозаш мондагӣ. Як хонаи дигаш ремонт кардагӣ, дараш маҳкам, ба хотири шумо мавози через тиреза медорам бардро. Даруни хонаам нишонтон метавонам. Ана иҷа да ҳавз ай. Иҷа ҳавз барои об. Иҷа свет ҳастай бардро. Ягон хел дилтон дур нарава, хулоса маҳаллаи обод. Ростига обу ҳавошам тоза ай. Иҷа як таби одам болида мешавад. Гуфтем ки бардро свет ҳастай. Шояд ки шумо боварам накунед. Ина бардаҷоно. И дарунаш ремонт кардагӣ, як уборкача мекунем, тамом. Дига ягон мушкил нестай. Хонаи ремонт кардагӣ 100% да талаботи худаш ҷавобгӯ ҳастай. Ремонтш зур неки. Ина марҳамат, касе ки агар харидор боша, ҳатман аз номи канали мо занг мизана, аз номи канали Автотв. Боз муомила мекунем мардаҷоно. Боз муомила дорад. $200 000 сомонӣ. Ҳози як хона агара 200 будесай. Бо плюс и бардор азиз. Плюс и 7 сотиқи дига замин дора. 7 сотиқи дига замин. Хонаҳои дигаре насиб боша нишонтон метавонам. Бибинед хитон. Бардоро гирди забора бинед, бетонаш чил рехтагай паҳмиш. И қисмати даруни хонаро насиб боша нишонтон метавонам бардорҷоно. Дар иҷа ҳамоми дарунӣ дорад. Дар замистон бениҳоят қулай барои душ гирифтани ане. Ду хонаи дига дар иҷа дорад. Бибинед. Дӯстои хона рости гап 4 ба 3 ай. Бу хонаи дигариш боша 6 ба 3 ай. Иҷа гил дора барои зебогӣ. Ана иҷа бош фанер. Ягон чизи хитона бо мегзорад насиб боша. Не оинаи нилгун. Бача 200 000 сомонӣ. 300 та гуфтан опиши ҳамёра. Гуфтам апаҷон ростига беҳад қиматай барои подписчико. Илоҷ боша биги арзонтарш бимон. Равонмон кардан як маротибаи дигар омадем. Ба хотири шумо бо ин рекламаш кайсем бардро. Бо нархи 200 000 сомонӣ. Иҷа ҳамом аст. боз як хонаи дигар дар дарун аст. Анаи 6 ба 3 бардоро. 6 ба 3. ремонти хона бад нест. хонаҳои калон калнай. Средний ремонт дорад.
اینه برادر جانا، حتما ببینین. هفت ستیق زمین، 3 در خانه دیگر، یک ремонти замонави ки нав ба анҷом расида. агар дар нархи худаш арзанда бошад, дӯстон ҳатман фикри ақидаи худтон дар комментария нависонед. лайк ва обуна шудан фаромӯш накунед дӯстон. дӯстон дар ин тараф қисмати кухни ҳастай. қисмати кухни як маротиба ба шумо нишон дода будам. ба хотири апахестем омадем, боз навор карда истодем бародарҷоно. ина марҳамат. агар ягон камбудӣ дошта боша, агар ҳатман фикри ақидатон дар комментария нависонед. дар қисмат вай аст бародарҷоно. оғилхона барои чорҳои хурди шохдор ва калони шохдор. оғилчам кушод дастай. хулосаи гап ҳамин дӯстон. бардоро дар ин тараф подвал ҳаст. подвал ҳам дорад. агар ҳунарманд бошед, дар тобистон банка мекунанд, ягон амуди варению салёну сиёсикне, агар инҷа ҷош қулай аст. хаки ӯ гурба меравад. ягон дастихича боз мекавад айҷа. мегзарем ба элуни дуюм дӯстон. бардори мо ба бозори сомонӣ айни ҳол. бозори сомонӣ дар қарор дорем. ӯ хонаи семинзавод будагӣ даву тарафай. ҳози азазӣ рафта бо назибоша пешниҳодтон мекунам. бардори ай такси омадем, фур омадем. ана айҷа кирпичзаводай. мо и тараф мерем. такси даштен омаден ай бозори сомонӣ, инамҷода мефурӯен. инагара мебинем бардоро мефурӯен, тарафи дасти рост мегарден. дарун тарак дай бардоро хона. мақсад бо чанд километри дига мерем. бардори азиз, подписчикои муҳтарам, агар ки ба мошин биёен амҷода 5 минута ман пеши раи наву чи кирпичзавод то амҷора ба мошин 5 минут. ай так пои пиёда биёен, агар максимали 15-20 минута мегирада. хона дар ин тарафай. ин ай раҳая. اوجا باشه خونه او نه اما او خرای دورم نیست. وارکن هوای تازه راحت میکنی در هوا. از بیستن تا خونه را بریم. من خشم فقط لایک را فراموش نکنید. فقط دستگیری از شما دوستان. فقط دستگیری از شما. Ака, Исмоил, чо кади? ана мехона. дар навори пешина мақсад анамҷара 150,000 мондан. ӯ хонаи дигари ра 300 та. ака гуфтем рости гап ҳамаи подписчико хафа мешава. илоҷ боша илтимос арзонтар гуфт. ҳамайли ҳатто дар ҷои бор дига бара камераш кава. ин марта нарха 110,000 сомонӣ бо муомила айними канали ма. ин ҳами хонаи бардоро. касе ки агар бо ва ки агаротум калон шава, наву кӯя хонаҷора меканина, ягон чизга месӯзен ба хутон. бо кушод мешава. ан ҳами хона дӯстон. я бисмилла. ин ҳами хел ду ҳуҷра дорад. ремонт ҳисоби 100% коробкада 100% ремонт кардагӣ нестай. дар ҳисоби коробка.
ана мехел бисон ҳолат ҳамин сасиян амехел ин айҷа бардуру таи дарвоза мешавад. Инаи системот паҳмиш 42 дарозиш 4 метр. Гар инҷа меҳнати сахт рафтаги якова меҳнат ҳамо меҳнат каги медона мегаку ҳисоб алакай 4 тараф маҳкам мегем хато намекунем барои ки иҷа тага дарвоза меяю халос. ина марҳамат бардор азиз касе ки занг мизанад инуми канали мо бо насиб боша соҳибхона хати муомилаи бениҳоят хуб мекунед худтон. ҳатман неки аз номи канали мо занг мизанем бардор ҷамо. ҳатмани ҳатман 6 сотиқ замин ду дар хона дар ҳисоби коробка. ҳавои тоза, бениҳоят ҳавои тоза. инаи хаймарға хурусҳои ҳамсоя ҳастанд. ин ҳами хеле бардоро ҳозир участкаро рости гап 110 та надодистай участкаи холира иҷа бо ду тайга вай дорад даремон дига дар ҳисоби коробка. баъд аз харидорӣ кардан бардоҷоно бо худтон метавонед ки давоми ремонтона худтон бикунед. инамихе холадам хасесен бо як хуби дига дора ки анаи боло тамошо мекунед. анаи боло мебарем бардоро роҳат ҳавои тоза як табат болида мешава. дар тараф овам ҳастай бардоро светам ҳастай дар масъалааш ман дилтон дур нарава. ҳатман занг бизанед шероинам айнуи канали ман бо иншоалло ки муомила мекунам хаттон. бардоро и тарафа боғи пирмон меган раҳи балховира собиқ ба номи деҳаи туто и тарафа туто меган. хулоса гапам хеле ҷо инаи раҳай он авҷа боша хонаи. агар ягон чизи нофаҳмо бошад бардоро бо метавонед ки худтон савол ботен. фикр ақидатона дар комментария ҳатман бинависед мардоҷон. мегзарем ба эълони сеюммон. бибинед ака дӯстон хонаи фурӯши нева хонаҳои фурӯши аниқтараш ноҳияи ёвондан мардум яъне ки дар ёвон ҳастанд. ду хонаи фурӯшӣ ва як автомобил дигар чихеги шумо дида истодаем. нархи ҳарди ҳамин хонаҳо иҷаба акамон ози худаш суҳбат мекунам бардоро бо бубине. хулосаи гап ҳамин ҳардаш ва як автомобил нархаш 300 000 сом. хонаҳо 5 ба 4.5 4 дар хона. документҳо ҳама ҳаст. об бардоро фандан кардагӣ яъне ки мушкил нест масъалаи об. ин хонаҳое ки дӯстон айни ҳол дида истодаин ба газоблок кардагӣ яъне ки ба газоблок сохтагӣ. бемор хона дӯстон яъне ки балниса максимали 60 метр дура мега камон. ёвон чорум савғос агар шунда бошен деҳаи фирдавсӣ ҷамоати ситораи сурх. ина марҳамат бардоро дар ёвон буда агар харидор бошем рафта аз наздик бибинед хонаро. табъи дил бошад агар метавонед ки харидорӣ кунед. ина даруни хуно 4 дар хуно имтирие. در خونه نمیتونی اینه ای کاری داره 9 متر این بانیا داره بانیا کاری داره این کاری داره خونه دو تایگرش بوده کفوانس ممکن نمیشه کاری داره. чорумин эълон мегузорем дӯстон. хулоса хатон дида навора. анакнун бибинед
بازخانه فروشی در ناحیه رودکی در دهه غوریان در تپه سمرقندی میگن، اگر شنیده باشید در همون طرف است. 4.5 ساتیق زمین دارد، یعنی که مساحتش 4.5 ساتیق زمین است. 4 خانه، کلیدار و حمام هسته مردم. همه صورتش هسته دوستان، از یختان باز ببینین. خلاصه گپ نرخ کرده ایستادن. صورت خونه رو بردارو به هزار تماشا کنین. ساتیقش معلوم، حجره ها دوستان معلوم. نرخ 386,000 سومانی. اگر ارزنده باشد خلاصه گپ میتونین که شما خریداری کنین. اگر ارزنده نباشد حتما فکر عقیدتون در کامنتر نویسین و شخصانی که مثلا خونه شون سودا میکنن خلاصه گپ که نرخ بلندی باید نگذارن. این هم به نفع شما کسانی که خانه میخرید. رقم ها این 009 71 39 39 اکاونت واتساپ دارد، میتونید که شما مراجعه کنید. آب زیاد هست میگه، مکتب و اپتیکه هم هست. اعلانی پنجم میگذاریم دوستان. ببینید اکا کسانی که بگه که من کوارتیر میشینم، یعنی که در شهر بختر در اون طرف خلاصه گپ در شب چراغ دوم باشد، دومی 8 آشانه است. انا همین کوارتیر این حال در پنجم آشانه قرار دارد. انا این چیز را فراموش نکنیم مردم. دو در خانه 48 متر کوادراتی دارد. نرخش باشد 425,000 سومانی است. 425,000 سومانی. حجت ها شرطنامه است بردارو. در سنتر میگه کمان مکتب و صدیق نزدیک، بیمارخانه و بازار همش هست. یعنی خانه پالنستی لیوکس های، یعنی که بعد از گرفتن دوستان شما میتونید که 100% در اومده زندگی کنین. حیات خودتون بردارو پیش برین. در شهر بختر است، در شب چراغ شنیده باشید. دوستان و بینندگان محترم، اگر که شما هم داشته باشید خیلی خونه یا اینکه کوارتیر، تکنیکه ها مال و محصول چیزی که هست، هم در اول و هم در آخر رقم های ما گذاشتگی نمره ما میتونید که شما مراجعه کنید. در کار شود از نزدیک ما رفته انا خیلی ویدیو نوار زنده میکنیم، برای بینندگان پیشنهاد میکنیم کسی که خونه خر باشد خریداری میکند. گفتمانم دوستان نرخی خانهاتان خواهشمند هستم، بلندی بد نگذارین. در نرخی خودش ارزنده باشد ما در جگران تمیتم که سودا میرود. با حضور باشه حالی این طرف در باردار زمین هم هسته. در از دشن میگفتین اکا ایلاج باشد زمین هم هست. خانه را بینین، خانه بد نیست، یعنی که کوارتیر بد نیست. 48 کوادرات های کوادراتش باشه باردارو کلانی بدم میگیم، یعنی که مایده بدم میگیم. خلاصه اگه سرد نیده که نیشتی یک ریموتو شبین باردار جون تبی دیلت باشه کسی که ایمی شهری بختر خلاصه اگه کوارتیر خر باشه دیده مرحمت دو تا رقم گذاشتگیم 919 78 48 42 و +7 909 211 03 32 اکاونت واتساپ داره. در رقم های بالا بوده تلفن دستیه. حجت ها شرطنامه در سنتر است گفتیم. خلاصه میگذاریم به اعلان ششم. اگر در جانب جلب کنه باشد همون لایک های بسیار زده میشه، شما هیچ چیز نمیره. حتما در کانال ما ابونه شین. هم خیلی خونه ها وقتی که برادرمون شخصی خونه فروش با ما کی روان کردن با شما هم خیلی پیشنهاد میکنم شما خریداری میکنید. خانه فروشی دوستان در ناحیه خراسان در جماعت هلالی به نهایت نامی زیبا، در جماعت هلالی دهه جمعی دوستان. ای بچه 4 در خانه و 7 ساتیق زمینه با نرخی 210,000 سومانی کی میتده؟ برادرای خود در خراسان بده این مرحمت ببینید. 4 در خانه 7 ساتیق زمین. اینجا چی میگن؟ ارالق میگن چی میگن؟ خیلی رقم های 178 76 0404 همین رقم دوباره گذاشتگیم. خلاصه اگر که هم تلفنی دستی است و هم واتساپ دارد در همین رقم. ببینید مکتب، مسجد، مغازه در نزد خانه است میگه کمان. در نزد خانه حجتاش همه 100%. علیش بگین اگر یا اینکه کردیت بگین اگر نه دوستان خیلی نمیشود.
об ва барқ дорад. Хулоса ҳавои тоза. метавонед ки шумо биёед баъд аз харидорӣ кардан дӯстон ки ҷое ки камбудӣ дошта боша хона, яъне ки боз метавонед ки шумо истифода кунед. ина марҳамат 210,000 бардорои Хуросонмада. дарак надошта бошед. агар марҳамат дарак дошед. хулосаи гап хутун диден. эълони ҳафтум мегзарем. бибинед дӯстон, 75,000 сомонӣ замин дар Ваҳдат. замини фурӯшӣ 75,000 сомонӣ дар деҳаи Чораҳа. шаҳри Ваҳдат, деҳаи Чораҳа. 8 сотиқ аст. дар инҷа боз навораш ҳастаи дӯстон, пайгирӣ кунед, ҳатман мебинед. хулосаи гап масъалаи документош аккаунт меяд ки соза, яъне и тарафода ов ва магазин ҳастай. рақамҳои 421 76 515 ватсап ва ҳамдастӣ мараман муроҷиат кунед. навора аввал то охир тамошо кунед. эълони 8 мегзарем. барои одамои рӯзадор хулосаи гап ки видео дароз шид. баъзу онҳо як ҷиҳат вақтон хона мегиранд, як манфиат аз як ҷиҳат боз бардору вақт мегзаранд. замини фурӯшӣ дар шаҳри Душанбе. дар Ҷангалак дӯстон, Ҷангалак шунидаен? бача 3 сотиқ замина 120,000 сомонӣ гуфта истодан. айпони ҳавли метаяне. канечкаҳои маршруткаҳои 26 баъди таксиҳои хуҷанд ҳаст, яъне аз роҳи Калон то ҳамин сари деҳара дӯстон, яъне ки асфалтпӯш ва 1 километр роҳ ҳаст максимални. роҳ мехоҳад асфалтпӯш кардагӣ. аз гӯшаи ҳавлӣ, яъне ки 3 сотиқ дода мешавад. инҷа обши бигирем бардорҷоно 6 сотиқаи хона дорад, яъне ки 3 сотиқша мефурӯшад мегаак ҳамон. Ҷангалак ин як минтақаи бардору сабзай. бениҳоят ҳавои тоза. ин тараф дар осига дамгирӣ барои бениҳоят хуб.
اینا مرحمت کسی که خریده باشد 120,000 رقم هایی که گذاشتگیم حتما زنگ الون هم همه که لایک ها را بزنیم مردم اشمایی چی نمیره подписаться کنین نه خونه باشه اگر ما ایلوش باشه از نزدیک رفته ویدیو نوار میکنیم بهره بینندگان پیشنهاد میکنیم حتما برادر جان اشما هیچ چیز نمیره و یگون جای شما خلاصه گپ کم هم نمیشود با گذاشتن لایک یا اینکه подписаться کردن سایت ما سایت است که خلاصه کدام شخصایی که خانه دارن یا اینکه خانه میخرن انا همین نمود آدم میدرویند تماشا میکنن خلاص دیگه اگه گپ پلیش نیو چیزی خیلی بگیریم بی‌معنی و تیو نیست بردارم سایت خوب خلاصه از شما با شما تشکر تا همین دم با من بدید نوار تماشا کرده بینندار تا نوارهای آینده خدمت یار مددگارتون باشد پناهتان به خدا دوستان